Iba jela bagi wan cini ke jela kini ya ke kamwat ya ke kamnya kali itu na kita jela. Si benta bentak akam ni kini kaseng kinengnya taksi kamai ke bahap asal bar kapsul rengkat ki pulit enforcement jangka kasih autonomous dis council mentakasngi ke absau trik lebih aja pendiri bila penolong ya ke jingkala sikot ya ke bajela hak tain jenja lapalang. Ka jingkala si ya ke bajela kalau kibiang na em kikot islakum ka label license habaki kamai hak ni keneng ba hak jitalasi jang ka seng bar ki breu ka enforcement ga ke HDC galap babun ki bajla ki bakamai taksi kimbiang ya ke label license hak ni ki jing kena lap ro badon ki kasi ki bai bela ki bajla banyak kan dapat biang ni kot isla biang u asistan jinas ketri jang ka sunjuk taksi sol bar kapsul ba pensuk euro euro ong ba kumba alpo tri ginongnya kali kamai bumdon label license bagi bumbiang bagi mempentemai setia. Kalau orang banadu usnem aja pusau ka sunjuk ka sedang ban kenda label license ndai ka sangai no nama ba kim sim la sim kia nagal yang ka executive committee jong ka KHADC ha kitu kipo ban menta hadin ba wan ka executive committee ba temai ka sunjuk ka beteng biang hadin ba ya kendu ya UCM ba Winston Tony lengdo wa sim kia holgani ka yin klan bar keseng uba euro orang bagi kasih kita ben aikam syuai pada kasih bat lada don gibum don driver kin pentip sikaseng bakan yarap ban penyo driver di mentah kasih nak liang ka KHADC kila penbet ban pelong ini kajeng kenal labor license nama ki driver ki bom deki kasih di lengkap kajeng terilang jeng senran jemi kesenjuk kinong ya taksi sarbat kapsap di ngilale mentah kasih ngilale ngilayo penle akan kanya renja jemi buat kini kalapalang ini Bila mata ai ga jingat fi rere pen to bila pen kita komdan ya kata labor license kada ke di kajeng kenal kajeng mentah kasih ngilalap ba kumba arko tuli ai kali mentah kasih ngilalap norba kimban ya ka labor license buat kibo adan ru ngani su evi haduk mentah kumba sistem arsnem tempat ini te kapi kani kami kasihan ke manungkong kemangan itu evi mau ba yang pelong ini kajeng kenal labor license lakale kajeng kesenjuk buat ka KHADC ngam push penma fi menu sistem arja arbusaru hak tu ke isi ke brem po district council bo KHADC ngilai mungkin kerap man pelong kajeng kera kini ki labor license te ke hak tu kasih dan jeng tristom jeng ini ke enforcement nakat bangi ki nanggalam jeng kesenjuk ngilai man kera ko masis pa asan tuli ki kali bagi rebar kim dan kata labor license kidi rebar barjala ngilai kidi ki bomde ki kasih mo tenre ke igba pen sayong ke pen lengo kalau matang hadian ars ngilai sing gitu jut rebar klami yang sesurok kilara tang tatak penjaresit ki om pelayo district council ti hadian ke ibu dian kajungi ke masih balai hadian ya kun ngilai yo penekaran bak yam hatu kapor bomde mentak ke isi gorem ke igba pen lengo bar pen sayong su pen susi ni kalau pada kalian jung yam umyo ya kata ka updates na po ka enforcement te pen pau syaba kemudian sya kajeng sim khian kali ke district council hatu kapor tabane nak takadaw ba harin juga tu kajeng kanra kan ni banay mata jenon sistem tam ilasan sangi namang istu aku kapor kamen toy bang kra kasulong tang kajeng sap ai tindak lagi ke konsil aku kapor wm juga sung kim sim kya ti ha kabe de bani ka isi batamay masong ni isi batamay wud ni nakalian kajeng kasen ilayo ban kendu UCM ba Winston Tony lengdo tang sini kendu kajeng ban ni badi ti kajeng sim kya kajeng i ilayo plong ni kajeng kanra kajeng ski mentah bang siya magajing kera kan kasi matar kalau ngajing job bar kay bang susi kalau ba kebenkong kalau ba nakalian gini ki kelajat ki badan ni kan ni labor license du kim sim kya ban renew nomor beli ko disa konsel katolat polat ki binet kampen long muso kampen nap ki binet lajong ki ban petrekam ti kebar kalau bang susi kalau ba new iba ngilap ba mentakas ni bag try kali kasiru ki anya ki labor kan bar kani kalau kubuk ka message ki bang ai bi hadu kanung ni kerdu ke lebar taksi jong ngani tu epi sibon ki khana jong kinong nya taksi jong ki bom dan kam dan jam teng trial dia no ka kali kyap shong yen ande pun bani kani ka kam ka jong ki khana ka jong la pasib no du bar jala kani ka pen susi ini pi bani ba tini ki bam ada kalian ka jong mentan nalor ka nakalian ka enforcement landu down ki kerteng jong try kali ki kerteng jong rebar phone number jong ki try kali jong rebar kena kalian ngajung keseng ngilado down bangin buat din